Marca Chirinaka Cochabamba marcaru kichaja purtarquiñari. Semapa uma toqueta akaja apnaqirip ki hupanakaja qanancha waypqarakiwa. Cheqapini qoma uma pistawi utjatapa uksa hachamarkana. Gerente del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Semapa, Gamales Serán Irpiristi, Uñitawe Jarakiwa, Patunca Payani por ciento Kamanaka Utawayatapata, Uma Ainastawinakaja, Kaisa Cochabamba Marcanaja, Uka Perusa Jupaja y Atia Oyarkiwa, medios escritos a Kalakatanakaroja, Akajan Waltawinakat Kamawa, Marcacherenakaja, sus Japaraki, Jupanakaja y Naistatawan Hesiparaki, Sasao Hichaga, Amtataskaraki, plan de emergencia Makirnakta Siñapa, Uxatokaroja Tasiraquiniwa, 4,6 millones de bolivianos Coyaquenaca. Acá plan de emergencia Cotocaroja Sarant Tataraquiniwa, bombeo de agua Sucanacampi, Cunateja Kaisa Escalerani, Warawara, Camaraki Chungara, Americana Caroja, Acastinia Puniwa, septiembre Paxicamaja, Poctataspawa, Sasawa Arst Oyeraki. Oca Perú, Serpereja, Amtawa Ekipuniwa, Marcachirina Caroja, Puch Alira Winakaja, Poctasikipininiwa. Ocamata Tuerca Tañatakia, Camacha, Pachana Caroja, Asasinawa, campañas de concientización y en campeja serán tratadas Paua, Kamata Marcachirina Caja, Hari y Namayaki Karusa Wartapjañapa, Uma Tañanaka.